Mbak, mbak, mbak. Naon sih keberon bae pasti gandeng bae. Weh isin kabar udah. Naon gitu. Ngapa dipoyokan bae, kos boga HP. Bari boga duit itu sih ya. Terus sayang toir naon gitu. Sayang naon. Ulah yang pangbalikin HP, anu aya video call. Nanti nu bisa ngawean, nu bisa nyilu YouTube. Ati teh mah boga duit bae teh mahal. Boga duitna nu gede, Pak. Geus pokona mah kulaman hayang pangbalikin HP bae. Geus ku aing ke dibelikeun tenang bae HP nu YouTubean. Tah gitu ge. Manu geus artis YouTube. Nah, sia mari ngomong padu bae sembarangan bae sia. Oh geus nuhun malah. Jada jasa teh budak tah hayang HP anyar duit di mana beureun. Si, musik naon tak? Si, nyetel musik naon ke naon? Yang penting happy aja di sini, bawa santuy aja. Lu biasanya ke video callan sih ya? Si, ntar dulu lagi cancel bos. Wih. Si, oh, dia apa nah bagus amat. Si, Keren jangan lah. bagusan aing lah. Si. Rentak ke. Atau gede mah gede sih ya. Goblok, budak ge. Boga HP kok jelemana, jalan adol banget. Si, kiki kayak mau ke HP daripada sih mana HP. Tahu mah HP. Tiga-tiga buka HP. Iya mah HP jangan kajeli baik. Si, apa aing yo? Keren. Habis kerja keras Ya, aing si, pecah-pecah ge. Jana, Si, apa matas tahun yuk? Jelakan siang ke. Sakedeng deui aing dibalikin HP ku maing, anu bisa YouTubean, video call, WA-an. masih duit orang tua bos. Kita mah duit sendiri. Masa? Anak mami. Ulah kencang-kencang besin biraga. Congor. Emang lu sih ya masih ya boga duit gitu? Ci. Di bae mah enggak ada duitna. Saya masih duit orang tua. Kita mah kerja sendiri, bos. Kerja bener ya. Jadi Oh, bodoh gitu. sih. Tenang bae sih kasar dia. Aing geus boga HP mah kuing geus jadi jalelekeun geus ya. Jadi sih ya buktikan ke kami, ulah ngomongna doang. Bikin orang mah. Ngomong doang itu biwil. Udah jangan banyak bacot kalian. Ntar liatin aja. Ya, di-download sama gua. Di save Kata-kata lu. aing yo, di save. Lu gue bluetooth. Geus aing balik bae lah. Gerak Ya itu. Pak, mana sih pulangna? Aing mandek ka alun-alun. Sombong bener. Hong, bener ente si doer dibalikin HP ke mana? Nyaho blokeng beureun dibikin. Blokeng. Penggocoan meureun dibikin ka si doer. Aing teh yakin yana dibelikeun HP kumana. Emang HP orang gorek itu. Di keren dong. Juara itu mana? Lah kajin lah, penting orang mah kerja keras ieu orang mah meulikeun HP rentak-rentak Iyalah, deh. daripada si doer. Engke orang gawe di urang meuli HP anu bagus. HP nu bagus lah, engke mah HP nu keluaran anyar. Naon tah anu keluarannya? Penggocoan. Bagus dong HP aing mah, kayak WC-an. Jamban meureun anu karorone. Halal. Jaman be aing mah lamun dia pan tinggal gitu doang terus deh. Geus lamun si doer teh dibelikeun kumana HP kurang poyokan bae, tuman si doer mah. Geus emang nyan mah so ieu. Heeh. Bibir nanti lemes. Sok gogoakan bae. Celana gunaon? Cih, biasa aing mah. Kedodoran. Kedodoran. Silaong lah, aing peribeuteng ya aing dahar. Nu pulang lah. Jukut loba. Ci, nyukut ti sore aing haring nyukut. Oke, saya kan itu. Lah, Geus ke mana urun? Mantap lah. Ini lah. mahal ya duitnya yo. Si Agung balik. Sorangan dihirup. Wajah. Mending mencacing. Tuh.
Aing buka HP anyar. Telepon di kanan lah. Halo Neng, di mana tuh? Oh, didinya. Kerdahar Chan. Enggak starting naon tuh? Non lokasin. Dede ya. Ayo klub cau. Ya itu masih Tohir. Dah doang dia. San ngede di dia ya ge. Ih, alibun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Doar tadi itu di tangkalan ngacoprak serangan bare. Kunaon gitu? Teu nyaho geus nelpon serangan ge. Di Medan. Ngayang naon gitu bi. Hayang HP anyar, yang dibelikan HP. Enggak santer kalian juga ke situ. Bisa ya, Bi? Di mana? Ndal. Geus bi nangguan di dieu, kulang udah ngagarokan si Ahong. Enggak saya nungguan di dia. Ahong geus. Ah, cacing aing gede-gede pae tadi namanya pakai maling. Aing nulis si Doar tadi. Kurang di tangkalan aja prak gue. Yuk, kau jelema edan. Canggih ayo. Ayo. Ayo bilang. Ayo. Mana ya budak selamat deh. Ayo budakna. Ayo di mana budak mah? Ayo ka ditu tuh. Ayo. Oi, Kar di mana tuh? Tawir, turun. Masih lumayan dan baik siang. Sisin kota turun. Ayo naon bikin HP anyar tah? Enggak, sisukan. Tenang baik. Masa? Deh, naon turun-turun jadi belikan HP mah naon tuh? Meng di dia naon? Tohir, jaman tuh bawa duit cuma di HP nak. Terus kumaha? Atuh gua kana mau dibelikan HP. Enggak turun Tohir. Bandel sia. Kodong, gua ngarakeun maneh lah. Ahong, turun tenak bibi mesin rajak tuh, geran. Gua yang naik sedang nyangga gua. Aduh, gua ampang wae. Cek naon deui naik. Woi. Aing sin ragak sia ulah ngarakeun maneh. Siapa yang ngarakeun aing lu yang turun? Turun ka dibalikan. Balikan naon? Ah, penggocohan. Awas, beneran cai. Beneran turun tuh, masih itu ngajabrak. Turun. Ais ke? Waduh. Oh, kodong itu. Air ragak ja. Bila dulu. Turun tuh. Ayo, Koro-koro yang beli HP, beli biasa tak beli. Atau terus gua kumaha sih? Atau kumaha? Di Biasanya nanti truk mencari di mah baik. tuh untuk ngomong untuk dibalikan. Aing mah ngomong doang ke lah. Aing mah doh. Apa terjadi? Kalau ngomong doang lah. Masa. Tadi mah ngomong leme sih. Awas lu. Tandean dulu. Sama eta. Tadi mah ngomong leme. Balik kau ke kepala yang bro. Aing nulis si Doar dulu ngajabrak. Oh, kaneng. Ayo budak kaneng. Mau aneh yo. Bener lu. Ini telepon tadi angkat-angkat barang. Kumaha? Tohir jaman tuh buka duit. Ulah seri game mana ulah seri. Ulah seri. Aduh, aing. Preman cemen. Jangan lupa subscribe di channel kami R2RR. Kamu tuh subscribe di santet, kuy. Subscribe.